Asteroid Agatha 6160 a scientist ten ahming an vua chu khawvel lampanin aron thlok me ka ramsang sang te chu in thurualin rocket an kap chuak chua asteroid chuan khawvel aron thleng man trep tin an kap puak thei ram mase asiper le athem noi chu khawvel aron tladar huma chu chuan nungcha te a ngong na satak nain ramsa le ran nung te chu mak le ra phlak tak taka an chan pha mun shan shana chiat na thlengin khawvela chuan thihna in thla zar me kani kuma vei meu chuan khawvela mihring cheng zasom kwa panga lai chu an mang pha dam chuak om chhun te chu bunkers puk le panic room te han bi ru hloma kumsari liam hnuah joel chu bunkara ala khosa ngai zawng nei velo wangin abul hnaya chengte in chai thom vel chu ngoi ringin angai thlathina ramsa le ran nung hlo om beidan athiam velo wangin ei turzong ha thian te chuak chho chu azui ve ngai lo an chen na chuan ei rongbolin a tul a thok thina ramsa hlom tak alo ton to telem ziakin deiria manga ani leng hun chu a mang ve thina ni kumhni liam ta khan anni ho hian an silai mukhol sa an mang zo to a ramsa beinan crossbow le shrei puite an manangai pha nikha chu joel an crossbow ka azir lain current aron thim thuta anom na bunker ramsa ten han lo zong chuak tlat mai an pasal thate tunnel lampanin an chuak ngala midangin monitor atangin an lo thi thlai ve bok team te kha an vatal boi ti an han mu chuan joel crossbow nen hawa chuak phei ve a hoi kwal vel ruain parda phena ramsa in an zinga mi pakhat talo eime ka joel an lotin ver ranin che changam lovina ding khong reng mai ei tumin akar rap thlak zet chu aron ti para van nei thlak takin a thian pain aron that manani khawvelin chiat a to mar ron langin joel kha abial nu emi nen anloin date me ka klim taka anom lai chuan kho chunga asteroid them ron tla in an phu chiang hle in lampanin hanin khal ho ngalani joel an radio atangin bunker danga umte halo bemol mola hunrei tak nuwa bunker pakhata tingin aimin aron chang hlol joel chuan ale khathon a mule mulo awazota aron chan main connection hatop deuh thut phunkal towa joel le amy te in koin anlo in mang thame ka mangai bia thu in hlan molin an chung te theu nen khuwa chua san turin an boi tlang hle joel an midang ho bula chuan amy te bunker om na hmuna zota kilometer za som thum paruklai ani thuan lo shil film khur taka an kal dan tur nen chutin thleng tur chuan kar khatlai hunan mamodona dama thlen abai se om lo ti soive bok ma se joel an hangai thlathadu tlat lo atu ka chuan chuak turin ain siam sok soka akal tur chu a thian ten dan an lo tum ma se joel an helai hmuna hian tangkaina ka nei velo ramsa beidan ka thiam lova midoi zeple nep tak kani hatia midangin kantani tangkai lutuka lom anti lom lompon ahnial zela atopa map pein du sakna an hlana an kaltir tani an biruk na hmuna tang chuan joel chu ha chuak chowa amy omna lam chu pan ngalin khopui chung chu nim cha lukin akhua ran nung makle lian tak tak an lokat nuk bok akal zel hnu chuan ramsara phlak tak sham hum thoma shia abula in pakhata chuan hatlan lut wat fritz an hong chule ramsa boklo omin atlan chuak le a huana chuan utrok lian tak alo om alei sei em ron ti chuakin joel alo in bum mana uibula atlu deuh nok ui chuan utrok chu bau tuarin joel alo tlan chewata ma se utrok khan alei mangin aron man tlat mai joel chu ei tumina hnuk nai zela thinga ain ham tang trok ui bok khan aron chan chuak le tani chui chu basa zui lutin kong khar thlapa
uifing fel tak ni turin anei tu ten an train ti a hriat hle utrok kaliam hnu chuan Joelan anom na chu uile anei tu bi ruk na hani a ring thiama anei tu in ui hi alo boral san to ni ui ming hi boy ni in angai em wangin anei tu thomhno chu aveng thatlata chulai hmuna chuan Joel chu ariak nge atuka aimi te omna lampana chuak le in boy a hruai ve a athom hnoven him tlat kha Joelan beka a sak khopui cheto tak an kaltlang hnu chuan ram hnuai an lut lea Joelan boy chu infiam puin an hlim ve hle infiam zeilo viau ma se Joela thei ei tur chu tur pai ani le ni lo hrechat chat an kal zel hnu chuan Joel khura atlalut thuta ruro tam tak omin Ramsa kol ho omna hanitlat mai an thom hria in pakhatin Joel ron beya aloin bum man anomna chuan tu tenemo hruian ron thlaka Clyde le Mino te lo ni in han chan chuak ta ni Clyde tan angun nam mangin alo chok mok moka anomna hmuna chuan grenade avom luta puak dar chuain ran nung lian tak tak te chu an thi zota an pathum chuan an kaltlanga kong laka Mino in Joel crossbow ka dana zirtira Clyde nen Ramsa le ran nung rap thlak tak tak te beidan le inven dan te dam chuak tura ti ngai sang te Joel an zirtira tlangsang ve tak pakhat avo em wanga Ramsa le ran nung hlawom om ve theilo na hmun an pan mek thu an hril bok an kalzel hnu chuan hnap khon ni om tak lian em hi konga aron tol zala Clayton Joel akor pheltir vatin an mani azui zel lo nan hnap khon kora chuan da akalna pianga Joel rim a shereng to donani zana meipui chepin an chol hadama Joelan aderia Ramsamak tak tak azia te chu Clyde a entir ve a ajorna la chinchia turin atini an pathum chuan inzui zelin Joel pon crossbow ka athiam to viawa nungcha te chanchin le khawvel adam kho chua dan chi sang azirbel treu bok atopa chuan anin then than halo ngai ta a Clayton tluang takin le ti pain invenan grenade ta pe a anin mangtha ta Joel le boy te chu anin zui le naka ram hnuaya korte pakhat omna vathengin boy chuan akan du thak lo an hma loka ti lian tak aron kal ruawa boy alo bi ruvat Joelan ka antum chuan halo phi leng dora boy bi rukna ti chu hain vet kwal zui Joelan a hun kal to hre chuak zokin an chung ko chuan na motor a accident ta anu le pa te chu kara an tang tatlat mai Joel chu tlan chhevat turin an shila chuta Ramsalian takin anu te chuan na motor ron rapper vekin Joel ril runa le che chang theilo chu dam chuak ten an motorin hanlo phur chuak vatani boy bi ruk na chu tit khan titluin Joelan a hmangai chana tum to reng lova crossbow atinin halua tak akap sia ran nung chu athat ve theita zana ru aron survaka building rausan to pakhata lutin AI robot Mavis anwa muwa anun reng theinan robot hian minute somnga chia anei to thua lo shil Joelan aimi te omna hmun an zo chuan a GPS manga muin aimi te bunker chu kilometer som panga chia hla alo ni toa Ramsa an lo danglam tak vak malok khan robot te hi an siam chuak ve chawa Joel pon avoi khat biak na ani nge Mavis chuan a radio mangin aimi ava biak tira adam tha ti an hriat chuan Joel a thodeu huai aimin dam chuak ten kanom na an ron thleng toa min chan chuak theidon ani ati man trok tin anin biak na connection a boya Mavis a battery a thi trep to wangani minute khat chi anei to tin Mavis chuan social media thalak le video aron ti chuaka tunma Joel ati chungkwa han hlim lai thla atilanga
Joel chuan mit tui tla zoi zoya enin robot chu akwa ngoi Mavis a thihnu chuan Joel an a phum thlapa atuka boy nen anin zui chuak leta khura an tlalut dun trepa chuta boy atlan chetawak mai leihnuai atangin rannung ra phlak zetin aron ver chho thuta Joel chuan ati boy nan thil vom phain an tlan chia chu rannung chuan aron zui zela thui tak atlan chiat nu chuan lui omna lama alum thla boy nei tu thomno kha tuya atlalut tadai mai Joel le boy te chu thing phena an bi ruwata an bul loka rannung leiver thei kha che changam lovin thom po an chua lova akal san tange ni chu vele boy chuan anei tu thomno lak tumin tuya chuan a zuang luta rannung kha na thom halo shetlat an lampanin aron let lea Joel an abeka da grenade a hai chuak wata rannung ka tak lo vom lutin apua dar lai chuan tuya a zuang lut ve ngal Joel tuya tanga ain hleu chua lai chuan boy khan thomno chu alo la toa aban an en chule wangwa throl zet alo bet furmai ataksa tepo betin a tre chiama nangma wang vekani tin boy a vin shepa a hlau chuan atlan san tadai mai Joel chu chaw in ramhnuaya chuan a kal naka wangwa te khan tur an lo pai tlat alu ron hain thilmak tak a hmua klai ta thil soi sherengin rama nimtro tur thana domdoi chu ai ngal sok an mani ron pan niom tak mihring thoma shezuya a ma chuan Amy ron langlol angai tuana nilovin bangkarami dam chuak te kha an lo nia boy khan Joel omna halo hruai thlengani alom lutuk chuan Amy a fopa a thidang zui Joel aron har chuan Amy te bangkara lo omin tur khan ataksa a chhuasan kim toa Amy a hmeichhe kis kha midang ani thu hala hril zui anum na hi long kaptein le a hoten han lo zong chuaka ei turte pe in mun himzo ka hruai anin tiam bokani reivak lawa an vai chuan an bungrua te pek felin an boitlang ema Amy chu Joel bula po a man manglo heti lai hian Joelan an bangkar chu halo fangkwal vela tuipui kama omniin an thil chin thante a hriat bel zela Amy te chan chuak tu Dana Rocco le long captain Brooks tenen in mel hriatna an nei ngal bok Joelan Amy a hmufal theihnu chuan Amy hian kumthum liam ta khan dam chuak zinga mi tho ngai zong alo nei to thu a hrila Joel ril ruana kher mai Joel hi athi to ringin ama veng him tu tur tang alo bela ma se kum khat liam ta khan chu pa chuan alo boral san to ni hemi hnu hian Joelan ami te vabiak po atuma atlang thei reng lo chuta an me pe kha an keunak chuan thuin ziak alam hu ngai reng lo a mu chuaka an ngei zia le an support zia te Amy hian a phu lo che ti te halom nuala ka chungkwa min mangai tu thil trul ni mia lova ka kalsanani atiril ruwa anin biak na radio chu atlang thei ta hlau mai dam taka athlen thei wangin han chuan zia han ron soi luam hloma akal bo san nuwa ramsa hlom tak ron lu thu soin anin biak na connection a top zui Joel chuan thil tam tak ngai toin an bangkara khan kirle mai ril ruka Amy tenen longa chua ho chu a phurte chiam to lo chuta an nei tur pe ka chuan tura telti a hre chuak zuya longa mi te kha midik lo le aruka sual tak thil tumruk nei an ni ngei a ring ta ni Amy nena zual ko tuma tlan vatin a thian tenen zu an lo ruya Joel atong chua ma in Dana in aron nek thal top atuk zinga aron har chua chuan Amy nen barela an lo thlung beta bangkara Amy ompui te po an cha thlak lain an kut an lo phuar be sak vekani Dana in anin biak po na radio tower aka chiat nu chuan Brooksan
midang bungrua le eitur ruk saka an vakwal thin thu soin an long chu chak ai lian tak an hnu tira bruk sian chak ai chet dan zong zong chu electric mangin ha control vek bok chuta an chak ai chu aron kal ruawa bangkar mi te chuan an hlau hle eimin an phuarna chu barrel din na thir chuan abat chat theia Joel an thun na po barrel chinin a chut cha sak ve ngal chu vele eimi chu roko lampanin chak takin atlana aron kana chu barrel chinin alo dang zel na takina vasu chora chiavuta ni khoshelovin an let dun nga hetila hian Joel an feizum ki pathum nei mangin chak ai lian jet kha alo bei ve a hnuaia tlenglutin vitma se hala thitlat lo Brooksada electric pulse chuan ha theleng no pa Amy po lo har chuak to in deina nen hanin sual riap in sual thiam zawk deina chu a hne lo ma chak ai khan anom na bungrua le puanin alo vai dar chiama boy ron tlan chuakin chak ai chu habau tuara deina in ka hlum lo tum chu vele Amy na bana alo vai chora chak ai kha hakap fu ta hlau mai deina chu a hlap shepa Brooksan Amy aron nek truai misual te chuan an longom na lam an pan ngala chak ai kha lathi lovin boy aron tlan pheya Amy kei tho atum ve na sa hle heti lai hian Brooksan chak ai kha electrica sokin ati thinrim zual sawa arum tahum mai Joelan chak ai sa huat tak a han mua akia ron chepin chak ai chuan cho tan man nge yatum chu vele aimin a crossbow aron the pheya Joelan aka don lai chuan amit meng uluk taka enin nung chafel tak control ani wanga sual ani ti a hra theya an thlun na chain aka bun sak zawk ta ni chak ai chuan Joel thlain tuipuya azuang lut ngala misual ho long omna lama pana Deina roko le Brooks te chu ain an long po ati chiat sak vek hemi hnu hian bangkar mi te chu an him veka Joelan Amy mang tha in a deiri kha peya Ramsa hlom tak te chanchin a zir ve thihna na ti ni Amy nen adu thu samin in tong le lo ma se azin konga thil tam tak azir chhuwa wangin Joel hi alom ema atim tan mi man tlak tak ani to don tia hria atop nan Amy nen chuan an infop vonga Joel le boy ten nisari chung let le nan hun mangin dam takin an bangkar a thleng le ta ni